Fion Price, y gig gornel fewn i'r cwrs bach, y peniad gan Manon Pierce, a'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y linell gan Lucy Platt. Bêl yn dod o hyd i Platt yng nghanol cae, mae'n codi ffen yn ergydio. A Cerin Chamberlain yn hedfan i'w harbed hi am gynnig oedd hwnna gan Lucy Platt. Daniel Green yn gry yn dod o hyd i Pierce. Pierce allan at Fion Price. Mae'n croesi y bêl i fewn. O, mae di hedfan dros ben y golwr. Ac mae Caerdydd ar y blaen wedi hanner awr. Croesiad Caerdydd, penderfynwch chi. Dim ots, mae'r adargleision ar y blaen. Beth Lewis, y gigrydd yn ei beryglis, ac mae fewn oddi ar Gorin Siobhan Walsh, dwi'n meddwl. Munud yn unig barodd y fantais, a mae'r Seintiau'n awyddus i sboilio'r parti pnawn yma. Gig gornel at y postyn gosa, Siobhan Walsh ar peniad. Yn ddewr, y capten yn arwain trwy esiampl, peniad o safon gan Siobhan Walsh. Dyma Lily Billingham, y bas i fewn i'r cwrt bach, nôl at Billingham, traed chwym, Billingham yn cael ei baglu, ac mae'n gic o'r smotyn. Chwaraewr ifanc y tymor llynedd yn dangos i doniau. Siobhan Walsh i'w selio hi, a dyna'r drydedd, a siawns bod y bencampwriaeth yn saff rwan. Siobhan Walsh a'i hael gol o'r pnawn. Seren Watkins i fewn i'r cwrs, dyma Lily Billingham chydig o le, mae'n troi, mae'n cael ei llorio, a mae'r chwiban yn cael ei chwythu, mae'n gic o'r smotyn. Dwi'n siŵr bod Billingham wedi rhwydo beth bynnag, ond fydd hi ddim yn cyfri. A siawns i Siobhan Walsh gael ei hat-trick. Siobhan Walsh yn tynnu'r ergyd heibio'r postyn, fydd na ddim hat-trick iddi hi. Ond eith hynny ddim amharu ar y dathliadau, dwi'n siŵr. Caerdydd heb ennill y bencampwriaeth ers 10 mlynedd. Mae'r aros ar ben, ac mae'r dathlu'n dechrau rwan. Pencampwyr, prif adran Janero 2022-23 ydi Caerdydd. Performance-wise, he wasn't the best. I think we can play a lot better than what we did. We made it quite difficult for ourselves, but it's all about character, and I think the character of the team was fantastic. And you know, the big names have come up. Siobhan again with a big goal, a couple of big goals, and it's the best feeling. And like I said, we'll worry about the performance next week. Today, we'll just focus on the fact that we've won and we are the champions of Wales. Well, listen, we played it slightly differently today. We wanted to be a little bit more patient. We sat off them a little bit, and you know, I thought it worked really well in the first half. We frustrated them. You know, really proud of the effort, but you know, I think they just sort of showed, as they have done all season, really, that they're you know, they're on a different level to every other team in this league this season. And it's all about Cardiff City today, really. They've thoroughly deserved to win the league. You know, great bunch of girls, great setup here, and it's just yeah, they're fully deserved of what they've achieved this season. After 10 years, it's like I said, been a long journey, but you know, the league's the most competitive it's ever been, and to win it this year, it's just perfect. Fi'n credu un merched hynaf, mae hyn yn rhywbeth maen nhw wedi bod yn aros am. Fi'n credu maen nhw wedi gweithio mor galed hyd yn oed yn ystod y 10 blwyddyn ers ennill y cyngor tro diwethaf. Maen nhw wastad yn gweithio, ni fel y chwaraewyr ifanc. Ni'n dysgu llawer ohonyn nhw oherwydd maen nhw'n cael profiad yn y tîm. Maen nhw'n dangos i ni, maen nhw'n dangos y ffordd i ni. A fi'n credu mae'r mwyaf o'r pethau mynd i nhw oherwydd nhw sydd wedi ennill yn i ni.